Teninay, fandarana famakiana tenin'Andriamanitra. Arahinao eto amin'ny Eky Radio isan'andro amin'ny 12 ora sasany atoandro. Parole de vie, lecture de la Bible, tous les jours sur Eky Radio à 12h30. Wort des Lebens, jeden Tag eine biblische Lektüre um 12:30 Uhr im Eky Radio. Iarahanao amin'ny rahavavy aina. Teninay, teny mahavelona. Ny filazantsara nosoratan'i Luc toko 4:20. Ny nitsanganan Jesosy tamin'ny maty sy ny nisehony tamin'ny mpianany ary ny akarany ho any an-danitra. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tamin'ny sabata dia nitsahatra ihany izy araka ny lalàna. Fa noho ny maraina koa tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro dia nankany amin'ny fasana izy nitondra ny zava-manitra izay efa namboarina. Ary hitany fa indro ny vato efa voakodiny niala tamin'ny fasana. Dia niditra izy nefa tsy nahita ny fatin'i Jesosy tompo. Ary mbola verevitra tamin'izany izy, indreo nisy roalahy iseho taminy nitafy fitafiana manelatrelatra. Ary noho ny natahotra izy ka niankohoka dia hoy izy roalahy taminy, nahoana no ato amin'ny maty no hitadiavanareo ny velona? Tsy ato izy, fa efa nitsangana, tsarovo ny teny izay nataony taminareo, fony izy mbola tany Galilea hoe ny zanak'olona dia tsy maintsy atolotra ao an-tanan'ny mpanota ka ho ambony amin'ny hazo fijaliana ary hitsangana amin'ny andro fahatelo. Dia nahatsiaro ny teniny izy, ary niverina niala tamin'ny fasana izy, dia nilaza izany rehetra izany tamin'ny 12 lahy sy ny namany rehetra. Teo Maria Magdalena sy Joana ary Maria, renin'i Jakob, ary ny vehivavy sasany izay naman'ireo koa dia nilaza izany tamin'ny apôstôly. Nefa nataony ho arirarira foana izany teny izany ka tsy ninony. Fa Petera nitsangana dia niazakazaka nakany amin'ny fasana ary niondrika izy ka nahita ny lamba paty mipetraka amin'ny tokana dia lasa nody izy sady gaga noho ny zavatra izay tonga teo. Ary indreo nisy roalahy tamin'ny reniny nandeha tamin'izany andro izany hankany amin'ny vohitra atao hoe Emaosy, tokony 80 stadio raha any Jerosalema. Dia niresaka ny amin'izay zavatra rehetra nanjoa izy. Ary mbola niresaka sy niara-ny saina izy dia nanantony Jesosy ka niaraka taminy. Nefa ny mason'ireo no azonina mba tsy hahafantarany azy. Ary hoy izy taminy, ahoana izao teny resahinareo ety ampandehanana izao? Dia nijanona ireo sady nalahelo tare. Ary anankiray izay atao hoe Kleopas namalika nanao taminy hoe, ianao irery va no vahiny mitoetra ny Jerosalema tsy mba mahalala izay zavatra tonga tao amin'izao andro izao? Fa hoy izy taminy, zavatra manao ahoana moa izany? Ary hoy izy roalahy taminy, ny amin'ny Jesosy avy any Nazareta, mpaminany mahery tamin'ny asa sy ny teny teo anatrehan'Andriamanitra sy ny vahoaka rehetra, dia ny amin'ny nanolorany lohan'ny mpisorona sy ny mpanapaka eto amintsika azy anamelohany azy ho faty sy ny nanombohany azy tamin'ny hazo fijaliana. Nefa nantenanay fa izy no ilay anavitra ny Israely, ary tsy izany ihany, fa androany ny andro fahatelo hatrizay nahatongavany izany. Nefa kosa ny vehivavy sasany izay namanay nahaverevitra anay fa tany amin'ny fasana maraina koa izy, ary raha tsy nahita ny faty izy dia tonga ka nilaza fa efa nahita anjelony seho kosa, izay nilaza fa velona izy. Dia nandeha ny sasany izay nombanay ka nankany amin'ny fasana ary nahita araka izay nilazain'ny vehivavy, nefa izy tsy hitany. Ary hoy izy taminy, ry adala sy votsasaina ka tsy mino izay rehetra nolazain'ny mpaminany. Moa tsy tokony ho niaritra izany va Kristy ka hiditra any amin'ny voninay? Dia nanomboka hatramin'ny Mosesy sy ny mpaminany rehetra izy ka nanambara taminy ny hevitry ny teny milaza azy ao amin'ny soratra masina rehetra. Ary efa mby teo akaiky ny vohitra izay efa alehan'izy roalahy izy, ary Jesosy toa nanao handeha lavitra kokoa. Fa ireo nanery azy ka nanao hoe, mitoera aty aminay fa efa ho arivo izao ka lasan-davitra ny andro. Dia niditra hitoetra tao aminy izy. Ary raha niara-mipetraka ninona teo aminy izy dia nandray ny mofo ka nisaotra, dia namaky sy nanolotra azy. Dia nahiratra ny mason'ireo ka nahalala azy, fa izy kosa dia tonga tsy hitany. Dia niresaka hoe izy, sy nangorakoraka va ny fotsika raha niresaka tamintsika teny an-dalana izy ka namoaka ny hevitry ny soratra masina tamintsika. Dia niainga tamin'izany ora izany izy roalahy ka niverana ka ny Jerosalema, ary nahita ny 12 lahy mba amin'izay momba azy tafangona teo sady nilaza hoe efa nitsangana marina tokoa ny tompo ka efa niseho tamin'ny Simona.
Ary ireo kosa ny laza izay efa niseho teny an-dalana sy ny nahafantarany azy tamin'ny namakinony mofo. Ary raha mbola nilaza izany izy, Jesosy dia nitsangana teo afovoany ka nanao taminy hoe fiadanana ho anareo. Dia taitra sady raiki-tahotra izy satria nataony fa nahita matotoa izy. Nefa hoy Jesosy taminy, nahoana ny taitra nareo ary nahoana no mihanahana ny fonareo? Izaho ny tanako sy ny tongotra fa izao no izy. Tsapao aho ka jereo fa ny matotoa tsy mba manana nofo sy taolana tahaka izao ahitanareo ahy izao. Ary rehefa niteny izany izy dia nasehony azy ny tanany sy ny tongony. Ary raha mbola tsy mihiny ihany izy ireo noho ny hafaliana sady mbola talanjona dia hoy Jesosy taminy, manankanina kiva ianareo? Ary dia nomeny tapaky ny hazan-drano voatono izy. Ary izy nandray dia nihinana teo anatrehany. Dia hoy izy taminy, izao ny teniko izay nolazaiko taminareo, fony mbola tao aminareo aho, fa tsy maintsy ho tanteraka izay rehetra nanoratanay teo amin'ny lalan'i Mosesy sy ny mpaminany ary ny salamo. Dia nanokatra ny sain'ireo izy alalan'ny soratra masina. Ary hoy izy taminy, izany ny voasoratra fa Kristy hiaritra ka hitsangana amin'ny maty amin'ny andro fahatelo. Ary mba hotoriana amin'ny anarany ny fibebahana rehetra manomboka eto Jerosalema. Ary ianareo ny vavolombelona izany. Ary indro izao mampitondra ny teny fikasana raiko anareo. Fa mitoetra eo an-tanàna fa mitoera. Eo an-tanàna mandra-panafina nareo amin'ny hery avy any amin'ny avo. Ary Jesosy nitondra azy hatrany Betania dia nanandratra ny tanany ka nitsodrano azy. Ary mbola nitsodrano azy izy dia nisaraka taminy ka nakarina ho any an-danitra. Ary izy ireo nitsaoka azy dia niverina ho any Jerosalema sady faly indrindra. Ary teo ankianjany. Évangile selon Luc, chapitre 24. Résurrection de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre, et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici, deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'ils étaient encore en Galilée, et qu'il disait, « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. » Et elles se ressouvinrent des paroles de Jésus. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle. Ils tinrent ces discours pour des rêveries, et ils ne crurent pas ces femmes. Mais Pierre se leva et courut au sépulcre. S'étant baissé, il ne vit que les linges qui étaient à terre, puis il s'en alla chez lui, dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Sur le chemin d'Emmaüs. Et voici, ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes ?» L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci ?»« Quoi ?» leur dit-il. Et lui répondirent, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont fort étonnées, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, « Ô hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce que l'on dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire ?
Et il commença par Moïse et par tous les prophètes. Il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent. Mais il disparut devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous a parlé en chemin et nous expliquait les Écritures? Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés, et disant, le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os comme vous voyez que j'ai. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore et qu'il était dans l'étonnement, il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et il mangea devant eux. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais encore, j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors, il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. L'Ascension. Il conduisit jusque vers Béthanie, ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie, et il était... Das Evangelium nach Lukas, Kapitel 24. Im Namen Jesus. Aber am ersten Tage der Woche, sehr früh, kamen sie zum Grabe und trugen die Spezerei, die sie bereitet hatten, und etliche mit ihnen. Sie fanden aber den Stein abgewälzt von dem Grabe und gingen hinein und fanden den Leib des Herrn Jesu nicht. Und da sie darum bekümmert waren, siehe, da traten zu ihnen 2 Männer mit glänzenden Kleidern. Und sie erschraken und schlugen ihre Angesichter nieder zur Erde. Da sprachen sie zu ihnen, was suchet ihr den Lebendigen bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Gedenket daran, wie er euch sagte, da er noch in Galiläa war und sprach, des Menschensohn muss überantwortet werden in die Hände der Sünder und gekreuzigt werden und am 3. Tage auferstehen. Und sie gedachten an seine Worte. Und sie gingen wieder vom Grabe und verkündigten das alles den Elfen und den anderen allen. Es war aber Maria Magdalena und Johanna und Maria, des Jakobus Mutter und andere mit ihnen, die solches den Aposteln sagten. Und es deuchten sie ihre Worte eben als fernes Märlein, und sie glaubten ihnen nicht. Petrus aber stand auf und lief zum Grabe und bückte sich hinein und sah die leinenen Tücher allein liegen und ging davon, und es nahm ihn Wunder, wie es zuginge. Und siehe, 2 aus ihnen gingen an denselben Tage in einem Flecken, der war von Jerusalem 60 Feld weit, des Name heißt Emmaus. Und
sie redeten miteinander von allen diesen Geschichten. Und es geschah, da sie so redeten und befragten sich miteinander, nahte sich Jesus zu ihnen und wandelte mit ihnen. Aber ihre Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht kannten. Er sprach aber zu ihnen: Was sind das für Reden, die ihr zwischen euch handelt unterwegs und seid traurig? Da antwortete einer mit Namen Kleopas und sprach zu ihnen: Bist du allein unter den Fremdlingen zu Jerusalem, der nicht wisse, was in diesem Tage darin geschehen ist? Und er sprach zu ihnen: Welches? Sie aber sprachen zu ihm: Das von Jesus von Nazareth, welcher war ein Prophet mächtig von Taten und Worten vor Gott und allem Volk. Wir ihn unsere Hohenpriester und Obersten überantwortet haben zur Verdammnis des Todes und gekreuzigt. Wir aber hoffen, er sollte Israel erlösen. Und über das alles ist heute der 3. Tag, dass solches geschehen ist. Auch haben uns erschreckt etliche Weiber der unseren, die sind früh bei dem Grabe gewesen, haben seinen Leib nicht gefunden, kommen und sagen, sie haben ein Gesicht der Engel gesehen, welche sagen, er lebe. Und etliche unter uns gingen hin zum Grabe und fanden es also, wie die Weiber sagten, aber ihn sahen sie nicht. Und er sprach zu ihnen: O ihr Toren und träges Herzen, zu glauben alledem, was die Propheten geredet haben. Musste nicht Christus solches leiden und zu seiner Herrlichkeit eingehen? Und fing an von Mose und allen Propheten und legte ihnen alle Schriften aus, die von ihm gesagt waren. Und sie kamen nahe zum Flecken, da sie hineingingen, und er stellte sich, als wollte er weitergehen. Und sie nötigten ihn und sprach: Bleibe bei uns, denn es will Abend werden, und der Tag hat sich geneigt. Und er ging hinein, bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, da er mit ihnen zu Tische saß, nahm er das Brot, dankte, brach es und gab's ihnen. Da wurden ihre Augen geöffnet, und sie erkannten ihn. Und er verschwand vor ihnen. Und sie sprachen untereinander: Brannte nicht unser Herz in uns, da er mit uns redete auf dem Weg, als er uns die Schrift öffnete? Und sie standen auf zu derselben Stunde, kehrten wieder gen Jerusalem und fanden die 11 versammelt und die bei ihnen waren, welche sprachen: Der Herr ist wahrhaftig auferstanden und Simon erschienen. Und sie erzählten ihnen, was auf dem Wege geschehen war und wie er von ihnen erkannt wäre an dem, da er das Brot brach. Da sie aber davon redeten, trat er selbst, Jesus, mitten unter sie und sprach: Friede sei mit euch. Sie erschraken aber und fürchteten sich, meinten, sie sehen einen Geist. Und er sprach zu ihnen: Was seid ihr so erschrocken, und warum kommen solche Gedanken in euer Herz? Seht meine Hände und meine Füße, ich bin es selber. Fühlet mich an und seht, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Bein, wie ihr seht, dass ich habe. Und da er das sagte, zeigte er ihnen Hände und Füße. Da sie aber noch nicht glaubten von Freuden und sich verwunderten, sprach er zu ihnen: Habt ihr etwas zu essen? Und sie legten ihm vor ein Stück von gebratenen Fisch und Honigseim. Und er nahm es und aß vor ihnen. Er sprach aber zu ihnen: Das sind die Reden, die ich zu euch sagte, da ich noch bei euch war. Denn es muss alles erfüllt werden, das von mir geschrieben ist im Gesetz Moses, in den Propheten und in den Psalmen. Da öffnete er ihnen das Verständnis, dass sie die Schrift verstanden. Und er sprach zu ihnen: Also ist es geschrieben, und also musste Christus leiden und auferstehen von den Toten am 3. Tage und predigen lassen in seinem Namen Buße und Vergebung der Sünden unter allen Völkern und anheben zu Jerusalem. Ihr aber seid des alles Zeugen. Und siehe, ich will auf euch senden die Verheißung meines Vaters. Ihr aber sollt in der Stadt Jerusalem bleiben, bis ihr angetan werdet mit der Kraft aus der Höhe. Er führte sie aber hinaus bis gen Bethanien und hob die Hände auf und segnete sie. Und es geschah, da er sie segnete, schied er vor ihnen und fuhr auf gen Himmel. Sie aber beteten ihn an und kehrten wieder gen Jerusalem.